Siap berjumpa, berupra unpe sisa, ya ke jingdo, unpe ya ke pamsap, unpe ya ke jingle silian kemat, unpe ya ke jingle baro nagane ke jelajing hiarlang baro sini, ini apa ni pertaki tei di besong setero alelang sini, ini pen mentalang agane ke jing perta, kenang baga ser ke becam, kan sawa nangni napo mau kriya, bat kani kal air na mau kriya, kan be baro kemelim constituency, kan be ya ke mau kelang constituency, mau senram constituency, kan I minsim, kan I bor, ya kiwe parti constituency, kenang bangi yok menra ya ke jingjap hagani ke MDC election keponan ini pertalang bani kinangaram juga voice of the people party wanlang nilaban kerter ya kani ke jaga hadu on toha ini yang bani pertalang ini hiarlang itu baro ini hiarlang ya pertanda ke surga macam baka kapor bunyi pertanyaan de raru iki kiti kisi kenamban i kecing rinti opo poro kinang de wat ye hikai bertipat bak mau kriya wat persang dan pembit kombati larai ken yang scam hadur ke bekut bangila banwan ra sisa ya kata kecing kala hakani ka ri ka bagi ke kisi toh yin up ka bagi de ya jar mo ya suat Kawin hanahin ay ha ibadat. Kawin hanahin ay ha ibadat. Tong ini pertalang mo, kita berdua turun ini pertalang nanti itu lah kami asini untuk ini rak ini pertalang akan dikepot bagi kita dalam jaga voice of the people party. Hapra, 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 Kaisin kami, hapra, 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 hapra. Pray untuk kuya pi. Iwe aplang kendiat bagi chairman ini akan penuh ayu ke jinglang untuk kom keba di tenang.